no mete say na doma hene on a president bono ha so twese okoka say ye bono ha de say bi bo man hene ba bia adoba ye nyontum. That was what he said. And I beg to differ. Me no nya adwene. And I can say it authoritatively say my yellow ya dwuma mfi aduasa me yensa. Cases no kan nyina ba bia bono na ya bo man hene ye nyina ya asante. Enti we a wo ka die wo ka e ya asante na wo ka. Ose be bia bunu abo man hene no. No, obi babo wo man hene a. Obi ebe bo wo man hene wo ye bono ye hade a. Ya ma wo ma ha so twisi. And I'm saying that no, me no nya adwene. And that is not the position of the law. That is not the position of the law. Position of the law, no say. This is the position of the law, and say it is only your overlord. And the bet me about woman hene. Anya jurisdiction. Anya jurisdiction. Okay. Chieftaincy act in anya jurisdiction. Obiaka jurisdiction or bois. Okay. Obiaka say jurisdiction or bois. Sadie tepa ewo ahafo. Nens any tepa wa Ashanti. Tepa wa Ashanti. Yeah. Any ebinu so okura kwadi ahafo a o allegiance. Mame mabi. Dua nkwanta man hina wu. Na no be di na otweda no. O ma mesere kwana mfru tumfo ho. O mu wie no mo bo tumfo ho aba be pedit on be ye. Hey! Upo, Wumpo. Duan Kwanta is a member of the Asantesem Council. Okay. Upo, Duan Kwanta in Ahafo is a member of the Asantesem Council. Upo, Wumpo, Yamfo is a member of the Asantesem Council. Oda ma memra bono. Na Yamfo wo hinfa Ahafo. Ma memra bono na mo atimanya ne. Okay. So Upo, Wumpo, Jape Krom is a member of the Asantesem Council. Imbono. Hey, Upo, Wumpo, Brekum is a member of the Asantesem Council. Brekum? Yes. Chredia boy asokore don fetefo. Ba Brekum say 35 miles no wadu doma. 35 miles no kra. No wadu doma. Ai, say ufi Cheremasu a na doma ni. Cheremasu ya doma. So na nkofa nkosua ho. Na doma hene no ka no ameka say enye no kra say. Cheremasu ya doma hene ne dia. Cheremasu doma hene ka say Oliveti Cheremasu to man hene. Obi antimi nka hwe. Doma hene ka say na ade ache wabo kyera man hene a eye no achem chidomo a obi antimi nka hwe. Doma hene ka say wabo kyera man hene a eye ne benkum a obi antimi nka hwe. So say otumfo ana any chief bi, let me be specific otumfo because Asante na yi. Inchira ewo Bono region. Inchira ye member of the Asantesem Council. Eti next year so otumfo ko bo inchira man hene a. What to mean kasa wo man inchira Emma regional house of chiefs ni bi. So bo dia na wo mo dia. Ba na mama education kakra. Man hene timi bo New York man hene. Mistake our moya no it's also found from the man. That the big mistake they are making. Because say we are the man we are man hene. Now about me man hene why leave it me no be pe. Yes. And that is place where bebre wo monya no. But look at this, we are like 2409 now. Which the Chieftaincy Act? The Chieftaincy Act 2020 new one. New one, yeah. But the otumfo yeah, my binum kwane amaba regional house. Chebi. Chebi Achimabwakwa. Ole se mama me ba na mo da me mama mi nipa ni bia. O watena nkonya. Be numa na nsia. Bebe ka no ho aba Eastern Regional House of Chiefs. Other chiefs. Yes. Okay. Or the beba. Or the beba. No mu rotati. Ofa kwawua. Kwawu so watena nkonya. Ekwo be nwotwe. Or the be ka ho aba. Sabe to aba na be gina ba dia. Atena nkonya na or the beba ye no. Benka ho bi beba Regional House of Chiefs meeting. You understand? Certain man no obi betima ka cho say obi ka say anonymity asem kura say enkranza say enkranza hene akwa akura na wo mse otumfo na eso be yie no. Yeah, that is true.
sa nkuranza no nkokora me yensa nkuranza no ye nkokora me yensa ne be fra makom obo ya asenefo amakom ne be kotena ho be kwa ne binum wo ho ne binum wo ho nti nkuranza be kwa no be ne be bo aba no be koto nkokora me yensa no na kese enam sa kofa bono mansone asantefo wo no pokuware the 1717 war no nti nkuranza hene no historically no wa bedi nkuranza man hene bia no o papa fra bokom okay culturally yes so from 1720 eba no de nkuranza ubedi akonya no a wase ya makom wa wunya mechena na eyede na brekum ewo no hwayi na kanekwa na yesunyan ka ho no allegiance culturally to for na send the say brekum kra de wo ha sampa wo boda na no sampa ye member of the Asantesem council wow jape krom ye member of the Asantesem council nti Asantesem na yehu ni saa no etre eso se kwa ka ho ase dun katia krom ho ono na nse man na abadire ba prosini o so ase kwa wie no wa be so awo manhia wow yes amana dimu so please Asantefo na de wa mo mane ana omutiye me nya Asantini no mutiye no o be ka chose na wo nya Asantini ada na bonofo opere ade ni ebo man hina nka bi mu wo abonofo be pre abonofo no ne hefo no be pre no because you see historically if you look at the thing very well okay sa abonofo a enye easy to define it mentini won't mean define it will be just be geographical because you see sakwani no ono ekolango so really speaking no kasa no na o kan keke na o identify no a onya bunu ni sa what you say be wo bunu David and when say geographically what the map sa sampani no ya nafana enti o kampo no pa sampani no on shada mfani tinye o ya nafana ni o ga ga sa wo ya bunu ni o se da menya bunu ni me ya nafana ni banani ya banani region no owobono beto ka je so ya bunu ni o ga je menya bunu ni me ya banani banahin kro sabiye dopoase dompofie adam ya yini oko ka kire menje o ka kire menye ni se o ya bunu ni a hu ni ye mo amode mo ni ho mo ni ma bakosem no no mo de kire se wo brandi ye nyina oboa nka so boa so yo hene enya nokore because it is only otumfo nkwa na betima bo man hene won nkyira an nkyira is mbono it is only otumfo nkwa na betima bo man hene wo branam is mbono it is only otumfo nkwa na betima bo man hene wo nwoase ne kwaku firi wo no bono it is only otumfo nkwa na betima bo man hene wo subiri so bono